Patriotizam je taj koji našem napaćenom narodu najlakše maže oči i političari su nažalost ti koji se jako dobro služe patriotizmom, ali ne da bi narod pridobili samo na svoju stranu, nego da bi se od toga i okoristili, odnosno da bi poboljšali i popravili svoje obiteljsko financijsko stanje. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli. Moje ime je Asim Rendal, a mi idemo ono naše. I tako, jedan od najvećih patriota, možemo otvoreno da kažemo, jedan od glavnih patriota, najvećih patriota u čitavoj Bosni i Hercegovini je naš ministar, jedan od ministara koji je u narodu poznatiji pod imenom gospodin Ramo Izak. Taj patriota je, vjerovali ili ne, dodijelio firmi Kondor, odnosno firmi koja je u vlasništvu njegove supruge, dodijelio ugovor, odnosno naštimao preko Elektroprivrede Bosne i Hercegovine ugovor od 14 miliona maraka. Eto, znači, vidite vi, dragi moji, kako je patriotizam najbolji alat ako želite da se obogatite. Znači, ovaj frajer se trenutno nalazi pod američkim, nećemo reći sankcijama, mada možda mogu i doći na američke sankcije, nego ambasada Sjedinjenih Američkih Država trenutno jako kritizira njegovo ponašanje, odnosno što je ovo uradio, što je naštimao sebi faktički ugovor od 14 miliona kermi, molim vas lijepo, jer eto, kome će on da dadne ako neće svojoj ženi? Logično. Mislim, sasvim logično i vi vjerovatno, dragi moji gledatelji muškog roda, drage volje dajete svoj novac svojim ženama da bi bio mir u stanu, u kući, da se ne bi svađali, da bi žena bila zadovoljna. Znači, njegova žena, možemo otvoreno da kažemo, ima malo veće apetite, milionske apetite, dok, eto, vi poznajete vaše žene i vi znate koliko je novca potrebno vašoj ženi da bi imali mir, odnosno mirno stanje u svojim kućama, stanovima i tako dalje. Naime, naš ministar je također najavio kako će on u već sljedećem tjednu da proda tu firmu, jer eto, jebi ga, nalazi se pod sukobom interesa. Žalosno je to što zakon o sukobu interesa još nije skroz reguliran, tako da on i može da ovo radi, a firmu će najvjerovatnije da prodaje isključivo iz tog razloga što se boji da se nađe pod američkim sankcijama, odnosno da mu Amerikanci ne bi slučajno zatvorili račune pa preko noći milionera postao preko noći siroma. Tako da, dragi moji, kao što sam vam već rekao, možete da vidite da je patriotizam najbolji i najučinkovitiji put do miliona. Samim time, molim vas, pređite na mračnu stranu, pođite se baviti patriotizmom, budite prave bosansko-hercegovačke patriote i pričajte samo o patriotizmu, jer i lako je moguće i jako je moguće da ćete da nabacite na sebe možda koji milion kermi. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog patriotskog videa, to bi bilo to. Naravno, koji svaki put ako vam je se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi i vidimo se.